Kardom ni Samson talong na peneng we talk show on 6 schedule to the Constitution of India and autonomous state peneng we episode 487 lo lasi 487 lo penelis do bang thoma penelis do alang company lipis ni depo aprang sinili dong kang ki bang ke hai sarjai ka thar retired IAS officer la pen non man APHLC long ame phulo alang le pandame studio long ke khap pen ki bang por alang phante polo adong tu tulang ake hai long kumar be alang li APHLC long Office Secretary, alang le fundament pineng ke parting pen ka pona ke ropilo, lapen adarsi kan di bangke ke hai Elvin Kia, alang le Singhason long non mat constituency long youth presidency aku keep on bom. Nasi alang li bang alang tu bang thom fundament pineng we labang so talk show acha tai long ke bang ona pot alang tu apante pomlo. Nasi pineng we 487 episode mate labang so pineng we nilitum apa long kasi than bonji ke lahan lo soni sonthom apu thang ke than bonji lasi aprang si lage SSIC mate 6 schedule implementation committee alake senge 2016 an kan si seng phono lasi non ke bangji September 12 article foundation deal lasi alangli labang so question ni kajui kangtung mate ke pathan kangtung ji bang kalang lo kai sarjai ka thar bang sengeli petan mapo athema alangli 6 schedule implementation committee long ka alangli advisor mate pidisa nasa aprang si nili 6 schedule implementation committee ke plan ke cheng ko puson men si ke plan ma la pen rat tu umpan ku pi ke than ko puson si isi education ki pi thek ma la so ku thak mam thek men ar juponan si alangli akai sa jai ka thar ma se aport pon Kardom 6 schedule implementation committee nan ke do ikok ke lason hello ilitum ASDC ta dolo lapen ke UPDS puta dolo lapen non PKPLT to ho ke NLF pu pinini ta dolo ilitum ke han ke kaita autonomous state article 244A pen si ilitum autonomous state si ke han ti amathala Central government long aching kida mahura bangke autonomous state bang long ledet po la 6 schedule long ke dotang ajakong si jerso jehodai tikang chok titi lage itum theklong lo lage mathalo alang litum aning ke hang lage jehodai kali lo muthe ilitum tribe atum ke nitty-gritty of modern law ke chini ne alam hala constituent assembly long ta Reverend JJM Nichols Roy ta ninggel lama si itum ka chini ne pen pot si itum a power si aja kong si aku chiho dai det titi lama si ninggenan koklo ki putot kal pura mathari athema nilitum ta jong je de la ta hala rata tungen nan chini dun thu the de ji la ko ma si jong nan kok ti le 1995 aningkan MOU chatok lo so clause o long alienation of land pu bidun kok lo amala so alienation of land pu bidun pe na jo hala against ko hop alam thia bang pa de against alienation of land pu bang pu pe de bang chalak pi khala bongo sena tumar kom lo lai klen amasi alienation of land pu an bicha alienation of land pu bidun kok lo te 6 schedule bang ke land and revenue a law jong pin chong de abino ke 6 schedule ke land revenue law gali lage reservation law gali lage lage debt ki maron lage thepik debt ki maron bolte te debt ave pin de si land revenue law ta je than nam thek po akam na yan debt do debt na lan ke la si lage debt ki maron lage ala land revenue a law apart into itu mo pik lang lapen reservation a law apart into itu mo pik lang labang ke ama 1995 April isiar ni ga sohia lo MOU lo la alienation of land publiko lo alienation kala alienation pulo te transfer pulo an ke 6 schedule lo ngedi
hala paragraph 3 along ke transfer pu alam theory la pen alienation putawi la so alam the ka vede pena joksi hala Mr. Day tumda ke rem ide do kesta Ladak isi ratum tak latum mucoje pon elina judung sudah po laso alienation pu aja tum pulo lake transfer pan kali puta pulo seta lake tum dictionary long lela sta transfer po sima transfer lasi non 6 schedule long ahok lo transfer po alam the abidet setting a part po pipinesi ke do hala da lasi non lake jong si alienation po alam the close o long MOU long bidon ko pulo tante la alam the bangke long le bangke ke chedo mata pimi arideng damne ko lam ta ke plan tu de ngapo ya ke chedo mata long le pimi po alam nang ke plan tu de ngapo ya alam nang ke la hele la si hala suhut la son nang ke plan lo an ke UPDS huta hala election ka pedu la pen voter list ka silam ajak ko abang ta aku state government of panala state election commission pan aku chi hodai tu de la bu yu bi angela si neli pulo je itum son kachini ne pon si chi hodai bom lo ko ante itu autonomous state ke hang ke la ka hang vek nan po ko long vek ni la ke seta la ke hang hu mo tok se do seta ja seta itu kedutang aja kong ke aku bang pan pitu bom nang nilu pujo lapor ke pitu tede dia pan ke itu siksidul alam mang ke cini pemi nang pujo alam mang ke la pen la da isi nang ko dong tu do thlang APHLC tum mang ke siksidul si themu autonomous state bimu palam ta pinangan nang ke bok tum du la silason kunani nang li ningjelong ma rada hong chai lo la ke ningje kaning jeji akam masih abi lagi ningki dah unai lagi ati aho kali dia ke lagi autonomous state si themu dagre relo ke loralang lo mudia la autonomous state bangta sik sidul arona teng pensi pangiji pudo tu kok ngapi kacira do tu kok sik sidul le ave de autonomous state abi tu jadi la pu ya alam ke do tu panggil masih lahai kita cini pansi SSIC. Oh, la SSIC ke mana? La SSIC ke plan kriya ko ke 2016 ningkan lah hai. La so first bang ke la pul ho. MLE election dulu ke 2016 ningkan. Amat kayak kita dunda ni tum HSDC pen ke anu kaprek dulu dak dipu LA di fu constituency bang lega Dr. Join torong pili turun lo. Ni tu canvas sok lo. Ni lihat mata dun la along ta dun pick lo. Claim dun lo. Amat kelong tu bang vote kelong tu bang ke Join torong pia ke hai aprang ke remohut ko an ma kelong aprang alang li rem lo ke di. Hala ke remohut ko an ma kelong la apar da ko muchos kelong. La boy. Amat an ke hala Dr. Mansingh Rong pi resign that lo congressman amana ada by election de tukop lo by election hota lata ili tu aku cedan untuk le lo congressman celang presiden cedan lo HSDC itu amat la bangke hala 2016 ningkan HSDC pen det ke cedan dun ahut ke long apart ong itu muncak dia ke long tu la bang la masih itu mata lo oh la pugali lo punelia masih ningje lo meeting lo je ASDC pan ke bang ili lejong hele kadu ko be pan tan itu ngelang po pu bom sita hala ke chia tu mage bang asap tak korek nang tung lage tribal tu masih celang chok party tu bang nang ko lapor la pugalilo itu nanda siksidul ka pangtang akam leja semet claim mana la pen autonomous state ke long vek nang po puyo la masih neli tum anke pichi hek pen pudam lo te neli tum anke ilitum di seminar claim lo ilitum ka do ve tu jasemet ilitum seminar claim ke hala hanjang langso area batai trok matai trok sibo di ilitum krung sai ke bi along lang ting kwa dim ta bidam lo pen ceng si bage ni tu marong lo lokijan no marong ke bi LP school along kijut sia dan adim ni konat mayong te kijut si ke allo ta silam nai ke hala election ka pedu la pen voter list ka silam allo ke council si silam nai apo itu memorandum pi na ane memorandum pi
maramen ben logi people la lo elitum ala so alam naik lang ko maramen ben logi people itu mamen so hichikuri dun ber chok ke chok se daji company organization ge donai president secretary pu kwete council tum kupulo itu manang ge hampo la pulo ya alam bangke amasi itum la six schedule implementation committee pura itum claim nang kok Prang ya Ferry ulang, six schedule implementation committee pu to hai hilang, ngap Ferry nang nep dajibo pu, polis nang nep dajibo. Apa ya? Yakin namanya panggil nak yang coy dom dosa. Kalang. Dalam lo betul lagi jauh. Six schedule bang lo. Kalang. Six schedule pu bang lo. Kalang six schedule pu pada nang ninje, lapen one man army pada nang ninje, kalau six itu lah ku, kalau non kita singling mata kalang lah. Amada metanda Bukan so next time ada metang tong jadi kok putih yo, artikel pudun chip 2000. Amat cetan di sedala six schedule implementation committee pensi, apike thebom si 24 plus pun nang jeplang le. 24 plus pun nang jeplang that pen. Itu political party sing sede laga claim nulu atima bang political party election ke hai itu ke claim credit ke apota apot idum te election cedan runda hai nang po la ansi la log aron ke selam tek po usi ilitum apike election ke cedan yun dia pan APHLC sing that ane hala soho neliga chinia te ke isi environment bang he hadia da atima hala ke isi chatai chot mari di platform chot ka chingrum je pha amge itum che than ver lo nang libena than ver lo itum da India ke democratic country muluk atumalong se ja kong du pulo ke di la se itum pulo paragraph 2 sub paragraph 7 ateng pen ke che ke biatong han amen thanai la pulo yo amasi dak itum memorna tinam bom lo betai ni thom dia ta anu chewar lo ke council itum amasi la pukali lo high court le lamhoi pidam den am masih high court lamhoi pidam lo high right high der high der PC APHLC ke seng mari 2019 alam make amasi niliga chinya teng lo he amasi 24 plus amake isi umbrella chorapot political party jong si seng se pulotante mo election apor hoge lage organization chorapot ame thanga supporter tuma party tum ange ame thang party non chidam pe angela voter list KBG chairman ingthani pu CM benjenglok MAC tum kado ka biganan si don undi mati di inge jong si tum party sing se pote la kahe no amuni tum si dubom po la se ai hoi si direct nahi mati di tum marke la se why we have formed APHLC the reason behind is this alama bang because we are living in a democratic country and in a democratic country the power goes to the people to elect up leaders lalu alam ke lasi APHLC bangke sengan kok jong si non BJP da me hala soke kongres na ini tum ti kacedan hoda bangke di biaya li kita me kongres na jong si kongres atum jong si tulirama masih siang mosota jong si alang tum high court men hadir rapi ni tum hadir rapi da me klian dia poson de APHLC sengok po la hello itu APHLC ke sengan kok alam ti la angela SSIC Six Schedule Implementation Committee pena job ilitum rat atum pan education pilong lok lo education ke pige la lo Six Schedule ko pia bostu lo la pen constitution ke ko pia bostu lo lai hui la pen hala council lo a rule 1951 a rule la pen 1951 malong thak hala volume code volume 1 halai hui a rule alam ta ilitum than nong lok long le aron ka pe pass ka do ko be a hui ta itum je than nong lok la pu yo amasila SSIC pen rat atum na ka chini dun ke na chini dun ol ka chini ke lam ke thi ke mati ka chini ke lagai no na mani ke mesen alam chini lo kulete la phan ke la long penge jok ta thi pon un elo gen bang amana susela dore kalang lo la ke thi pon un elo la ko tar lok long si do ko ke la ke la pu yo la si la SSIC ka pe do ke rat atum phan che thana link seta ale do ol la ma sin non lam bang chit la he jo an ke SSIC ilitum
keseng vek abang ke lagi September aciklo citi lebodi lah pai citi aciklo krehiniar ni krehini pini ke serkep lagi di non ni apilate keseng arni foundation day dopo foundation day lah si so foundation day lo kadu avita nang ke tong dulu te meji ate mahala sorni nilitu law ason law lam aku seminar do tui dak bihek pen dak office APHLC office along masih doji tema poisa vedet poni dengan di market hele ka hire unji kali la masih dak si doji la pen ke ison ka chini na ya la manga September krihini ke itu ke form lo gadi anke September inkoi ke itu memorandum ki picheng lo September inkoi arni ke itu memorandum ki picheng lo la paragraph hini andeng pihini la pen andeng so troxy pen election ka pedo la pen voter list ka selamji council apa la bang aron selam bek nanji ko alam itu September inquiry ni si memorandum ki pidam cheng le arve ta jang proof ala sor ni ka silun lo aman ili tum phana arlo nang pilut long le de get in kill check ya puson si je pla ini ngolang ola so ta inu sinan ding du kangjang terang ta hunlom yong ya MEC Rupsing Tirong ta ola so MEC ni ngolang ola me Kita claim ke dia lu, pinian tak claim ke dia lu tu. Non ningkan proxy lah. Extend Court order PR lagi di 2018 dan ningkan si July tiga jak Hong Po cricket home ni si order pi. Dan non anta ningkan di siang bong petang dia ni pomat non anta tang dia kangyang claim ke dia lu. Ayala non ilitum tang ke. Ilitum kali sita komandi laga silam kang tum election nang hai ke laga claim pe dan pokok. Para la longle lo ta selam la kosa. Long lia lo ta selam na la. Long lia lo ka selam ni ke laga anding pi ke thom. Siksidul anding pi ke thom long sidul lo. Siksidul la kita anding pi ke thom la dak sidul lo. Pur pepin se ta chok lo hadar lo selam me kusi plus 1 long si ke top dulu lagi lo selam me la hana sa lo ka selam ni ke itu emethan tribe atu amethan long le la pen revenue khajana ki room aron aprang na do por hala so teng pachikupra claim nanji pusi itu manjipu aman itu kecok celo paru krisir kebra phok kebra ke thomaninkan jak hompu inquiry siarni ilitum Assam Land Revenue Regulation si endunde haladak ketan alam ketok dode seta Assam Land Revenue Regulation itum ke endun alolo haladak Mikir Hills pusipu Mikir Hills Land and Revenue law pusi hadak tok law haladak clause 2 long arokom ke tok ke do ke Autonomous District Council okali la pula halal Assam Land Revenue Regulation along ko natma state government pu ke tok do halake itu Mikir Hills Autonomous District Council pusi punang po puja pode dat nang po it shall be read pusi ada atau it shall be read as autonomous Mikir Hills Autonomous District Council in the place where state government of Assam is written puja lapen ke haladak land revenue long ke deputy commissioner long tok pikamati di la si deputy commissioner pukonat ni ke tok dolo punan kuning hok le tok seta halake revenue officer of the Mikir Hills Autonomous Council pusi
pudet nang pu si hada ka tok du alam di thiro nge pulo te ladak kichinia teng pulo tang te la revenue officer do ko ma di la si patata silamun dia honuge unlo la si ani si heta elwin tero na ki haita land belong to the state government box ninje lata and then BJP Congress wangbe ko ha SDC wangbe hota ako ta government ke dolo ma dedi council ini do hala ha porta ke kumalo state government ngai pi phe aku chok lo ti de land belong to the state government pulate chok lo mujhe state government pulate mikiri autonomous council lo ti lam bangge no bangge la to bangge da council pen ke aja ko ngali pi uni puturo unlo nasi une the state dang de lo ke so far as land and revenue is concerned, the Karbi Anglong Autonomous Council is a state. Kuya alam apa nge? State lo lagi. Kuya alam apa nge? Lapen Deputy Commissioner pulote dak Revenue Officer budo nangi abinong ke. Nomanda la so post banga with there. Post ke do appoint bedet lo. ARO banga do. ARO assistant apa bang do lo la. ARO bang pa bedet. Abinong ke do nangi lah. Hala lo le selam de la do ko sa. Donan ko lagi. Aku tok itu gede. Hala lo nong ta itu lo le aku ceselam tulo te hadak dupo. Apa non mata hala kecok celo te man non ke la ALRR ke Assam Land Revenue Regulation ke endunda ke kecok celo. Tuwai pak se hadak ta revenue officer ko ke tok de lo hadak ta. Donai pu kok la. Da isi nakar ju kondo yo Leonidas Inghibu pacu Northeast Karbi Life atum di Fukla belong kibi a program belong MP Omorsing tiso kipu land rights avelan Karbi Anglong Autonomous Council puke koso phanlo longle pota rights ma da boundary demarcation ma nang than pakla thasa tho eli munthi dam thekthelian mane council longle ja ko ave kusi alang li dakan indil Omorsing tiso ke haida ame thang si pata tapi dangbong lo bon te ame than ne kan raja ko mo le pata ke pien te la hello anda pata si pi compensation da enbong lo bu ude jong si len rai sabi te hala pata na cancel ra hala compensation anda na joi chu no te jong de jong joi bi lo ke nong ge kasi woi la gari ake thik na agari ta thu da ja ke bu an dhulo la le la ge ki lu thek la se mikiro kora pulo mati longle ja ko ave kola elin de na ke aita nije garti amase hala something sila la tum anda kaninge dun alang li tum hala 1953 aningkan alo bang porhi dam de lo hadak sikit tokan de lo aku sik sidul ka selam iget long le ajak kong ki pijian apan nong si sik sidul ka selam lagi hala constituent assembly debate long porhi non hala dan long le puthak alam si tok ren lo kada amit hang ajak kong du pusi pu ka ren lo kan de Nasi nasi la koi nang ko bel. Kadang lo. Nasi non ka chini dam nahi panggil lah kan. Muni tum lam ka chidam name nang hai oni ong na ning jipat hiplu diti. Nasi non apong lah di. Non na itum panel discussion ko non dibel long ko non ta ning hiplu diti. Non kedam tang lasong ta khalo 125 di la constitutional amendment 2019 la bangso bill long ke hala MOS la song trokatum kacetok la pen 2011 MOS UPDS tum ke sign upon election ki pa do la so bang jogdun chorlo la pen non la longri cap ki jogdun ni la longri cap ki jogdun ta ladak 125th constitution amendment bill long constitution mate det ki maroy kang aron kang chap thuwa long la longri kep ke be ke che asodom han si pipon de ko mako karjo hor bang kang jang terang ba ning ke pathi ha mong ke tu ante rat ki chini na ko hi lage ko mane party man ke lang sila dalam kali de rat ke chini nei ma dedi athe ma non jong si hokalam than ki pro dang te mo ke rang dang awi tum ta sun ko kidam tang ke chokche kidam tang asomja a leader tum ke chokche posi kibang jilang awi tum ke kisum phoku
amasi dak pen sini dah lo lasola mang ke non itu ciki bom lang labang ke thanong itu kaprek ane sida halada penal discussion long ta ta BJP supporter teman ka ningi thi se ekdom hang er pung prang lu ada la sida sote ngulo tang de moesa chitok kan lo non ke abilo mane di rati ni tum ko stakeholder tum da hinoda kulo tang de la ke public ngi opposition pu people la hawlam thana hi jat ahogalam thana hi pute kece ke bipa result pilu la kalama ke kirai pilu kusini li ka chini dam kalang lo ani kalau nonton athena nala so village council pulau ka village council betala ba so arong adoi mati kana dak non sengam po ulo de la ke panchayat पंचायत ला लाके ला सिला पंचायत के ला सलाम ता इलितुम पुबम ल है पंचायत के इतुम एंडु नंग नि कुल है दा आर्टिकल 243 along दा आर्टिकल 243 अंडिंग सो डी along दा के डी along दा के तक दो पंचायत means an institution by whatever name called of self-government constituted under Article 243B for the rural areas. By whatever name called. Amar ajahan dengan pulau nang lila half truth. Itu mana putu? Half truth. Puyo, nang putu ajahan tu. Half truth. Mana pacu bay hoi boleh kepuda. Ini tu mi la so akita be nitum itum dele 60 ke tek mana ka leader ma diodi pori nun he pori det hen lo che nam der pori det nun he piloma hok he lam hok ma hok he mai lage jok ta chini tek na po ngasi ponchet pulo tente by whatever name called pulo la sita la daga pulo la 243 m long putulo la so पंचायत अचेप्तार बंके सिक्स शेड्यूल अरलो के अजकों अभी पुल है अमर इली तुम्हाला अजकों अभी अपोर ना अजकों का वे चेप्तार पोसी इली तुम APHLC तुमने निंजेवरे तिती लासी हाप्तुर पुनाय पु ओके हाप्तुर पुसी ते हाला कि पुवे का बंके अकुलता 243 M pen B along besi aku kan ninje tu along ta 243 along ke 62 lang aja ko mawi bu elo mati dio yindi an ke sintahan da ke to ke B along clause B along parliament may by law extend the provisions of this part to the scheduled areas and tribal areas referred to in clause 1 subject to such exceptions and modification to tak tok ledi laso bangke aku alang litung aku N2 ari lata N0 hala 243 D le NA enang ni pulo te lata N0 te ben hala tungke itum la APHS kia tung kaninje ke hap truth punai pye kapacu bay hoi punai pukang tung oma posisi di alang litung ke hala 243 D ke enang ni pu hal puke 243 D ke NA pusita dak 243 M long aku la tum da aku nang N tu mana itu ma phan ki sum krung ya phan ke N2 intung la ya itu phan ki mesen ya phan ke N2 intung ti la bon la ke rai ke lo ma ke ki lu lon te di la PSLC mang nak lang se la ko la oi ni tu nge la ben si ke la so a ho kalang than wa si ki chu yi pu ga leader le ni tum ke ne ga ho kalam than ber hello ni tu ga lam ke alo salam mi jadai ke to alo salam mi pu alo ta silam by law extend mi panchayat hala tum along ta pe du mi pu panchayat pe du mi pu ke mano ko pia panchayat lo hala dia lo pu elo by whatever name call pu ke ante itu definition di definition panchayat pu tek ai nang nelo itu phan nge da pu nge serwan ke pu na ye karbia to man ke la pen kukia to man ke tulsung vai sa pu na yi by whatever name called pu lugente aku dak extend me pu da pu thu lugente da B along 243 M B along M B B amek so bang lo within bracket abang la dak ta pu thu lugente extend me pu lugente ahok lo extend me ka extend nang ya bang si la ke
Serwan Cap lu. Lah lu. Hala 243 biar long si itu mana yang pupi ang lo. Lo puyo. Nang tum ha ciklem no pulo yo. Ne tum ke akam melo nang tum ciklem no pulo bayo amen iraling irnu nang tum pulo yo na pu itu ompan. La free nang piden no. Ande tulsung wai sa pulo kuki to man. Reima to mangge injang tiru bunio song sarven pulo ke punan po. Khasiat to mangge dorbar snong pulo ke punan po. La pen ke di masa tu mangge rajin nai sokho pulih punan po, garo tu mangge songkho dilgapa pulih punan po, lapen syama tu mangge lage mukpom cauban pulih punan po, lapen hala tiwa tu mangge sining kepemeang te sining pesai kubodi sining pisai pulih punan po, kukia tiwa tu mangge, lahilo bang itu pan nang metang ang tek cibi not kusi itu mana yang puluh. Ladak ke sini dan Joko besar. Hok lo. Seta ajak teman ke lason lo. Sik sidul langcot. Indian Constitution lang leda. Laisia problem ada. Ajak teman ke Indian Constitution langcot amat sik sidul lang leda. Ladak ke lake confusion do koku. Ate ini tum short pen kacini nai bang kelahan lo autonomous state alam ke tum 6 sidul long ke tokte jata the ba tokte de di 244 ate ma 6 sidul long ke paragraph pusi pulo ate ma mini constitution pe bimuchora pose da ke article tokte lu paragraph pusi toklo whereas the constitution of India lo ba ke article pusi toklo lasi direct ini tum constitution lang chot pulo tang te Indian constitution lang chot pote 6 sidul mang chini de po lasi hini lang nang di pulo nonili ratum ka confusion bang ke lason sini ni chini lo je panchayat pulo gadi mo penta chithan lo gadi 243 ke alam itum chithan lo dia malam na chithan lo di alam na chithan lo article lasi ke pachera apna ko mate di ho conclusion where there is beginning there will be end ke chengle dolo pote ki juta do nai ke pachi kub nai mate di ho ande itum killang nang je bang ko pilo pulo mate itum da foundation bang ke itum 6 schedule long pulo ile tum hala itum a village council paragraph 3 EFG ate boli town committee ke seng apen village council ke seng lasi 6 schedule pen si itum pachera khusi hala mo pen pulo Article 243 D long body. Panchayat is an institution by whatever name called pula tak kudu. Lasila whatever name called pula tangte lake 6 schedule long. Hala itu mo pan di a village council abangsi sing datang. Kalang lo lagi. Hala itu sa our side endang po. Our side nang pikok lo bang. Our side endang po ini. Lahelo. Our side ki enta la ta kabod mas alam galilo. Bang constitution na ting men sa our side nang ipilo. Angkan no bang ke nali panai putu bang ke panchayat nang ni sipu aku panchayat nang ni pu. Atema hala puri pli pli do. Lasi hala foundation bang itu by whatever name called panchayat amen enang ni kusi itu manai pulo. Nang tum serwan ke puji pulo. Hala hello. Atema lata kacini nam nai dolang panchayat puke 5 members assembly puke di bang ho chingrum choma mai lake kichi tom phallo ili tum bang ke servan ke pulo bai tum kar bipen jo se servan ke ble lang slet pik nang ne pulo te kar biala me ir janang ku lalo malam bang kalang lo Kompine asita aki mile selang sulo pula te lagi tradisional kalidat po. Apram bengget itu tema goma bang si kenangi mati di. Koncal aja tum pula hai. Lagi non hai rapot pula hai. Seron keke. O kalilo. Seron keke banong lo putih kan aku aku di sini banong lo. Koncal tu bang sini bantu muncul lah. Koncal tu bang sondro kupto morjohul. Deh. 260 BC before Christ. Ahuta la panchayat tu. Di history pore no. Social studies no do gen de lage. History lo. Hala Ashoka the Great huta do gen de lage. Ban muncul hala si. Hala ban muncul bang da bang si bikop lo bang atumki. Amit haram tek pusi. Itung ipi polo ke bi bedet ponte. La hello alam ki tike. Pare la khasi dum da do. Dulu kasih tu ke bang dorbar snow puji kubang lo ke monanta. Hada kela rong asa tum si action plan pe nete salam bosa. Dana hada ke. Poisa da non itu ke pulama direct funding kubang lo he.
direct funding when ni ngok katok te awan direct funding yok si la 280 article ke endun pensi direct funding ke longi pute hala Nogang district bethe ke panchayat du et loge hala tum direct funding long lo long li hala tu khang bang bele misam si direct funding yok si panchayat apan poisa ke lu et MLA tinge tot from bobo tot from bobo ente kado ida panchayat election si chedan nurong bole MLA election si chedan nuru de bole mane dak itum kamang ube deh panti aku nun dakar lo bokar lo hai jom si direct funding dah rong masar dom pan poisa lo et pute CM dah rong masar si chedan nurong bole alam dati rong masar ke manun tu isi bori turong bole lasi ladak isi kamang ube deh naik pansi ne lirat pan ke tanang tu direct funding itum long unji mentu lo gelongon poke itum state long ada thi state long ada thi lo te lake itum direct funding long po Assam along daknang do dil ate itum state tapre lo posi kar biang long state kusimu ko pisi irji mahala ke state a kusimu ir po lase hala sot bang si itum direct funding jadi don de punan ko la jakas ke do hut lo so direct funding alam ni tum chingki lo central government pen ni tum tok so chingki la so la central government num na ka thak la ko helo de mission mesin na thak de ani ngi thi ja ka li thang da ka li ka bot mas na thak ta li de la so ni ahok alam ke ahok lo ti bu ye bu ahok lo mu the la ke la so problem mang na tum phan de ka li la ki all over India like a problem ke la direct funding nang ji bu hadi all over India lage nang tum hanyong sin people le all over India phanta ki pia kam claim nang kok po pu dia la tum nang ni lage Kalau sana claim untung te la claim untung te boleh de MP MLA tu ke tot from apa ke hak tu pudula hala Finance Commission laso tangga ke bang airline article 280 ben sila so tangga ke lor bang proposal ke ada article 280 boleh dilaga panchayat bangsa Finance Commission sita hai kalang itu panchayat apaan lagi 275 along ke latungi putu ke 280 along da itum cerap dun link lete itum direct funding along lihat po boleh di angge 275 along pilo ke tok ante 275 along ke tok ke 280 along dasi pilo dun chok nai boleh ha ni apa 280 clause 3 sub clause A along pilo dun nai pun ni ta boleh union na penas state po api hala of the net process po apran that autonomous state kalite Karbi Anglong Autonomous Council hadak piludon chok nai pula neli tai pu ba non ke api ke tek tulong lo sita piludon the pinda du edu lada 275 along da ke 275 along ke do 275 along ke do hala last ke di 275 last along ke do. Right. Provided that after Finance Commission has been constituted, no order shall be made under this clause by the President except after considering the recommendations of the Finance Commission. Recommend me. Finance Commission to recommend ji aja kong dulu. 275 penta. You. La tu ke la si la tu 80 long ke panchayat ating kapinchong ya panchona na la bang ke la dak mili la BJP dong ikut dola la 275 ke la ke la consolidated fund mane action plan pe dodi pacet ke hang pro rani ni ko se ku rani ni ta la dak asonra sikap pho nang kono hu ku kali deji lagi lata la dakka grani ni tu alam dulu ti dakka ejak lo la 275 long ta grani ni pu dolo pen consolidated fund pu dakka dulu ti ejak lo la ta chata dolap lo ingkala finance ta recommend ni ta tok de lo tok et lo lagi la siedi eli kachinian teng pelotang te athe kadi latum la panchayat pilut elo posi hala state election commission itu la conduct of election including preparation of voter list hala ke yang lain song sidre lo kedi
Apo si pancat nang ki dulu pelogang te aku dak fan nang ki panta pancat aron si enak kok oke. Jo la acor jo kiri la tum kiri ke. Pada pancat nang palu je pan lok si dia pancat la sik sidul aja kong kape bob ya pan lok si klaim lu la pe ya. Alam bagi. Oke ini tu mamu ke study pa me jida. Study pe me hello ke ludun chali ko. Lain la problem na ke. Adhe a difference lango hai. Non il tumhare se in chap lo 275 long ale. Kopi lo ke to ke ale buke hada ke thek long ke motor mastet ke senga hosita balong eta pisita laso 275 pensi tangkanang lobong kalang dang 275 article 244A alam tada 275 long si top do ke 280 long ave lagi la dum kama thake non ke claim da mang ke la 275 abang e pape wat chorana ange autonomous state pape long le dia na papa lagi la le pachewar lo itu mana pachewar chorana puyo lama nge ange hala 280 long autonomous state po ave yo 275 long si autonomous state alam ke do kiseng alam autonomous state dige on and from the formation of autonomous state under article 244A puge top do ko ke jam te lasi lang pemene ile tum chom ham dam ham pulogang te jakong hormu ke tum phere memesa jela thik te heli non kopilo direct itum article 244 ke than pe nai puge nang kopile ta reset bang open dum ta bang anung pe na pawa nang enchot po angsi liret ko ya sa are pibio bolasi nasi la pusona ba jeplang long de lang ke ningje da kalang lo hala ningje dam uhai he de hala tumta adema la karbiang long da kado ye male kilupet kali hala tumta chini mani kere tum pekan dagi hala tumta kere mani public for dagi kolam hai kalang chini de lo nasi la tangka ekdom direct funding ta ho ladak lo ke tangka budget long opo ta ho pusi ke kalang poisa pen funding poisa do po lagi and they have main the finance of the state government bu seda ke to augment bu ke kapi ong thu kulen la poisa state government a poisa kapi kam ya pat bu se pu hala da pi kam po la state government se aku itu manang lu thu ji pu 280 pen e jan pe do lagi 275 long dalam pu lagi pu state government long se tangka ong ipu nang lo chompo isi alam chompo lagi non ke kiwi bonga teng lo ke claim po lagi la ang ke la so teng po lo te 280 se la teng board year 75 long ba 275 long se state alam ke to directly bangala tuma bangala 244 iya bangala teng nang ni kusi 280 si nangji 280 long ala state alam ka bi mati ala si nangji oi ponchal si nangji autonomous bangala tangka lam le ame ka pal iji ame ka pal poisa ben hala rong asar dengan poisa long tan po tin le nasi long tan ta lo ka bangala to bangala state bangala nang ni palam si aku long tan ni pede non ta rong asar phan pinang i pede non mata pi unti non mata pi un ateba Meghalaya pibong lo kan non ta non pi lo ke pi un de po ani hang te da council la pi un le la PNRD long hala Panchayat and Rural Development long DRDA long ke lang ke wang ano poisa ke non mata council pen rong asar dom han lu eta unle bang hala da Meghalaya ke claim bom lage 280 alam ave pin lo lage kam masih ave lage la sila ke palu binong de sa ke alam la itu ma alidar samay dilong BJP do man de ke palu lage government tu lage ke payan mori lage aja tum pulo state election commission ke independent body la sihala komane ladak HAD minister henopik to komane apan kilang select po election da for pm biko po ni nang me thang isi example nang po nang me thang ke claim un akam nang me thang claim klesi bang pan claim thap lo ta hala bang nang pa claim ya bang se hemu thu cho dang mati ma state election commission hala commissioner ko mati la lang non ne IAS officer retired dia bang apan si state election commission akam VP hala retire dia ko pen minister apan oiling hadi jang thu ke bidun ne bang apan si
Kalau dah komisioner KPP lagi take lor alam lo. Ni info oi. Tel marah apa he? Ni ke tel mari bo pare tak ke dia oi. Oi, lagu yo. Kita lo pentangkap nak coba nang ni ingnek me mi alam do mati ho neli jer poda state election commission e plan ber bang mati. Alang lipi lo. Alang li project director ke do un ho nili ta project director lo. Hala suhut langting PTO nang ji ok pe pang reng pik nang ji salani ok wan nang ni puliti bang adet ben salani ok wan nang ni imitang ok ti pe do nang ji pul lang ok amat aci klojon wang lo nili tom han nang ko an lo water area pupude ko la mane lang ke do area ko an lo nang kapeti un aci klojon wang hisap ci pi ver nai amat cipi bom lo hala somni ke tel mari tek pi bang lo amat cipi ahok he alam si peti berati tilati ahok he alam de potok bom lo bola adang peti bom di tilati peti ke peti anda mar peti bom lo ma ki jut ke ametanga district apar lang area themuna ya la somone si state election commissioner je plan la son binak lagi jok ta chini hor lo ben de lagi ameta la yamta hala sorry pura pe mesali ka sa ya hala sorry pura de ingnek chu men me la yo la si state election commission ge lagi chiki me al abos tu li le lagi masih non hala itum 324 article long itum thekam long ji la MP election la pen president vice president la pen la MLA tum kili ka putak sedang top job election la si la council election la ke 60 rule pe chekam ko coba la Indian constitution long tum la 300 article 324 long lang tum de google long long la itu silam na sarang ko mane layak tum pudo do la plan area to hai nomso la council do kok pojone sinon la ha ke sisa pipu nong le patta pe ne ke long le pen cheng lo mane foreign company son pe ne ke long le lam da do ko ati mithang council lo ko jone ma usipo amasi tum council bang chema tro do mate kalang la sona ta dulu ya kalang na la ka council le he no le le ala ka solai tum diga he no le la aku la popular te hala Assam government ale Assam government anon an ninche dog di uhedi ande Assam state watcher nahi mante jok ta demand me di Assam state permanent nahi puge upi chief minister min hala isur se lar nahi pusi pule hala tu ilu lo lage pini lo na tu mi pe parliament ta puge ante chief minister lar nahi kalang bang reset lo bang kadu ita la Assamese sil ke lage nom living thing sa mu ache the be la pa ke theng nam rai da la council lo ki du la sila tum si ka solai ma didi la si ka solai me tumle heno da pulo tang pe ara da sote ma kisun kore ko la si democratic country tum ka da puwe lo election pen ki hai ba itum ka chopa hai na ma abang ko bang pi bang mesen nai yu interior nai council ke ache thewang khu na bostu li ke lage la hello council ne hode CM nang thei pu ke council pu pe de ji CM mang si ai no dak no te la hello la si election si para nang pu para lang lo la hello la ke demokrasi alam lo sim pul ke join nai lo che theng na ne ako itum APHL si tum ke we oppose violence did alam lagi itu ke suluk sudah kan no oppose lagi itu ning samjin pen lapan constitutionally so thing masih tung klaim la si non alam wang chit le di itu ke non violence la si arni si head day non nelige matha ili tum hem puar nam han ru nang yi arni si in koyang ni dei pai in koyang ni itu ciklojon po pran man si itu procession doji pulogen na pe dolong leja bas anda khang lap lo badi khang lap lo an ke 163 or dar pen la munit dum bang pho par dam long le ching room long le meeting do long le for order pe pass lo aju dak ni il dum hem ang no da police nang pleng chu ke di hala sa ning we in koi krisip ke ban ning we lo police nang pleng chu ke
Hajuan no bagi siapa orang talong menang pengku lo. Aman ni tu mangai pulo di ili tu medi. Ni tu ni thang ni dan ni tu ni kan cikleon po prang nan si ni tu permission dah kasih si abok ambek pun ni tu pudet lo di. Pudet lo aman bangke Ahok alam bang hempuar nam nang rabdun itu procession dam det lo kecengku munit do amaha pike munit ta do tu police magistrate tum dai tum long sinang dun tu toy kalimala ama disia bang aning karong itu phan mi thai sina pe chotu kalimala yo la son yo la ke hempuar nam mancuru nei bang hempuar nam nang rabdun det itu apa itu jok tahar long dan war dok dege di jok pada ington vok tawi dege di itu permission ta long le det lo arut kopiat to war si dam ni puta avelo itu mesti dam bok peking bon bok si dam lo la puyo itu mana la si itu mana la teachers tanam velo firing da velo thang da velo la APHLC तुम तो क्या लगे violence के claim के लोग लगे अरे violence के claim पे लेके मी गली लगे violence claim पे पीने ने claim पे इन्हों के थांगी में ने ज़्यादा लगे cheap popularity पुला इंग्रजी पु ador के कम पे अन्नों के पे थांग काचे पे ठेकिया पंचायत ना लगे लासन बंगे तुम ये claiming तुम चलो वैसे महात्मा गांधी ता लासन सी के claim लो non-violence लो alang long thang da we chini sidu aking ben lo sig da kalan seta bang british tumhan theng non top ti ta bang british ong kalan la hang le tum ame thang si adu ke ching hoi ti fasting hedi ame thang si claim adu ke fasting bolte hunger strike bolte ame thang si adu ke ching hoi lo ma li bang phan ing hoi hello lason ilitum ta lason hello claim APHLC tung bang hempuar nam nang rab dun det ingkoi ra chu ingkoi ke dam tangan nita la puya la si don marle tum ilitum hemprek ta itum hang bom nang bola pen itum hang bom nang ta pelong vek nang ji la pen pelong vek ko la pen ki do tangan ja ko anda me ilitum chodong che te kan ko sik sidul themuna autonomous state bimuna ko te kilu thek ti kamuni lo la ke la pen la confuse with energy mangu with energy six idul ke angkan the dakali don mari tum lani chibi no la ke si protection la ke longri longpat la pe ituma jutang jubat la pen phisa nang klembom la pen ladak bisar ke dara ron ilitum aphan la pusonang ke bp kadok awe itum anem rokom anda me ladak pangrumet lo la si six idul ke si protection hormu kirai kom hembrek long de pita me la bangso six idul ke tum ari deng chibi pon bom nang ko lai lai tum chi nei an kang thea da gali la pen opinion mari se tok rum na bor mu da gali an kimung da gali la asila bang budung na ne la pen ile tum kitab lo thui mangai chenam nang ji la pen lo thui na mu te ni na chuni ridun kang tum bang la hello 6 schedule non latest na mon na tum 5th edition nang le lo la 5th edition long make MOS made song trok malam dona putat hadak dolo la pen la 125th amendment bill ayuk ta dak ka kijok untuk hadak la namlo te nang tum latest akor bang long po la pen ihe na sugang ke la Indian constitution nang nanji la lo te nang tum mang ngelo the Supreme Way talks on 62 to the Constitution of India and Autonomous State 487 episode long na chitang don akai sarjaya kathar la pen akai long kumar bay la pen akai alvin kya nang tum bang thom panta me studio long ke bang pana pot nang tum pan choro par pilo la pen Penang Way talk show nang lang tum korte la pen injir tum mana juni rilo la share itha la bangso achatai super ne tum ahok pedalam ke thanje pansi tum bori pon la pen thanda than pon bom lo la sinang tum share pon bom lo pula pe itum atar lo abang itum isi kacepat coy ason jadi cipi pon bom pupi pon bom pak pon bom te itum reset an si itum ide long ri lapen ekai da itum cipi jokon ji lapen handbrake ta long ji la pon than si Penang Way talk show bangke nil tum ing ton pon koklok kadok awe pandame ajo keme kardom